Crack Shalnishimi Barakathalo Chengsawi Ex.EM later Ranabir Debbarma Mukumu knocked out cricket tournament. Crack Shalo cricket tournament no Chengsawi Lukuham Shamon Kleina Shobir Debbarma Tin Harmunkatal Bodole Ajak Lob Debbarma. Thuitang Ex.EM later Ranabir Debbarma no Muitu Klayo later Ranabir Debbarma Mukumu knocked out cricket tournament Kleina Luazimuna Harmani Naharmunkatal Bodol. Crack Shalnishimi Barakathalo Chengsawi Rwjakha Ex.EM later Ranabir Debbarma Mukumu knocked out cricket tournament. Crack Shalo cricket tournament no Chengsawi Lukuham Shamon Kleina Shobir Debbarma Tin Naharmunkatal Bodole Ajak Lob Debbarma Manzaka later Ranabir Debbarma ni Bufayung Nihar Debbarma no Khoboi Amseni Kubun Okra Chakra Rock. Abo men kan kai sini thangna let siri Ranabir Debbarma Ex.EM TT bini Mukumu te khlaimani tai jeng oboni okra ro kaisa borom ni mani abo kaisa tai jeng gosar musung next generation borok bo oma haikeno okra sakarno borom ne rinani bagai ang borno ko jotto nai tonai media personal na hambai te jara public borom blaikana hambai te on bisinga ang gosar musung je o joro sini sikla lok blaikeno editing drug by editing dong tai oboni hoide kisala yaka gano ne ang kobogo tai o mes bisinde ang kasar musungo drug yakadi sagno mu thangnite nukuno hamjabe ne ang jotto sikla salai bai prono kobogo ang asuno hambai tabuk phano mane o khela choli tinin jimi integration tabuk phano ro o khelabo mane thangna musungo tai obo khai bobo hage krengnai bisu fees nangnai obo pekise oboron balakna hambai tagbo jorotei phano norok kiri mano ping kai 1000 nangnai tai winner prize nanga 10000 jagnai tai joto jara borok tabuk suk jara phano entry fee fai meko borno phai rifane bagai bongno khabai kubai kesaro dina ke bahage krengnai norok bai kerengna kai phone number tongo kokdu number kerengnai aro tinor sijak tongo amono kisa nini media tv sing ti ang ri honai tamo photo tong ang kai o organizer ni president an mungka lob Debbarma sing kai kaisa sing bodol khaka na har mungka tal bodol ne o bodol no organizer khayo tai or ni president ang kai Tournament ni kaplai team na Rwjakha 20000 cash rang tournament to bataina ni bage runani nangnai 1500 rang Barakathal nishimi Animesh ni kokthum Chini Khorang